Esta lang semana cuando llega el mga alto oficiales del LTFRB na Región 9, incluido el chairman para investigar y huir reclamo del mga operators. Después del cuantos hora junta, ya llama press conference el dos alto oficial para informar na prensa acerca del alegaw korupsyon ta sucede na LTFRB. En este asunto ya aparece na un entrevista si Zerita Climaco, Admin Officer 5 del LTFRB Region 9, hablando con di la contestasyon ng mga akusasyon. Ele también ya toma la oportunidad para explicar y dar explanasyon acerca de ila sistema na sakada y proseso de franquisa. El first can receive con el folder. Tiene kami flow process ali. Man inle what date can siya receive. Cosa el transaction, cosa to ya hace. El time niya entra. Untigo. And then after that, kasi very precious ko nila el time no kaya akal folder keda tarda contigo. So chenele out. El ken niya recibi, kung ken liya dali, chene tamele. Cuando liya sa recibi ko nele, ken siya recibi, cosa le hace. O ondale man forward ko nese. Si for payment, andali na ka-share. Si for evaluation, andali na TED, which is written siya. So, asi na sa el flow. Tapo din sa mira. By the time entrale, tamira sa ele, ken kanya agara el folder. Si el kenya pirma aki, legal bale agara ko el folder. So, ansi na sa el proseso di amo laki. Now, el allegation di ila is the 50,000, 20,000. My first question is, el kliyente kanya abla, kaya paga sila kikanamon 50,000 or 20,000, kanya receivasin. Kasi by the time tan process legal ng cashier, cosa liya paga ng cashier, tag-issue kami resibo. Cosa liya paga. Na on de la demas sa which we do not know. Kasi ang sa proseso, takore sa diamond folder, hindi sa tagin na unhente lang. Mismo el antes oficial encargado del LTFRB Region 9, elta intensifika kampanya entre mga empleyado para no participa na mga malaktividad. Nunca según sila mga empleyado y recibí grande cantidad de sen, valor de 20 para 50,000 como el cosa ta alega el cuantos informante. Ta suhiri el LTFRB 9 con mga alto oficial y informant para hacer claro si quien ya recibí el sen o si quien persona el envuelto na malaktividad. When our former regional director, which is the concurrent Ablayo regional director from Region 8, Attorney Saipudin, el first yasin talika namon as our regional director. El una-una leya ablakan namon all employees do not engage in illegal transactions. Numa man sa kato akel sen del numa kato agara el sen del kliyente. Sige na proseso. Amo kal LPM ka namon tan advice. Never, kasi corruption si taas ito se. In fact, every 2 weeks lang leya anda ki ka namon taandali every 2 weeks ka beneliki to first mas el di amon proseso aki o sa tapasa ka namon aki. So ablale para pwede yung man identify, let's be transparent to the public. Y explica también si Climaco con la necesidad para man-file un petisyon na abogado como uno del mga proseso. Hina también según verdad que libre lang el sacada de franquisa, siendo manada pa fees el que debe paga. So every petitions, mandali receive petitions, let them do it na lawyer. Anda to na lawyer, kami hindi kami taas sa petition, ta-receive lang kami. Yes, as a quasi-judicial, any transaction care to as a kikanamon, you have to pass a lawyer. Pasa to sa, for notarization, kasi for every, let's see, if I have here, petitions, when you make petition, you will pass through the lawyer. As in ito, petition for CPC for ETH. Na hindi si kami ano to na lawyer. Maskin doon the lawyer. Let's say, it's Attorney Susukan who prepared this. So, ala si sila paga. Benesi sila ka naman, then filed, and then that is what he's saying na petition is barato lang. O, barato lang. O, ito, barato, which is when you see it, talaga naman na fees and charges, talaga sa pilit, mira sila, kwanto lang sila kapaga. So, 5, 10, sina. And then, mapublish sila. Sa publication, hindi kami si kanamon.
anda sila na newspaper, dyan ba kami newspaper? So, ala na newspaper, ala mong publish. As to, during the hearing, they have to have a counsel to present the judicial requirements. Hindi si libre, it's a privilege given to a client or operator or client si Carol Leman engaged in a transportation business. From 510 tapangat agad. That is filing fee, Kel. Filing Oh, fee. anything you transact petitions, there is always a correspondent fee for that. Tapidi el LTFRB aklarasyon desde la Oficina Central y propia investigación antes juzga con todo mga empleyado del LTFRB. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.